October 4th weekly current affairs kan lo an holenga ama sabera chuanin PM Yasaswi scheme tinia hehi Prime Minister Young Achiever Scholarship Award Scheme for Vibrant India tinia eng hoten nge avail taken ti chuanin OBC EBC le DNT te ani OBC other backward classes economically backward classes te le denotified tribes te ania eng ministry hnuaya malak na ye kan ti chuanin Ministry of Social Justice and Empowerment Ministry hnuaya malak na ni ta hiani hemi Yasaswi scheme hi ama in Dr. Ambedkar post matric scholarship le for EBCS le pre matric and post matric scholarship for DNTs ka shan paina China ma se hemi scholarship hnuaya hianin hemi ama lo to sa te kha khai khomin mun khata tangkhan an pechwa kani he scholarship hianin enge tumber kan ti chuanin heng hau OBC EBC le DNT te kan ti hau mo khang hot tan khanin access to quality education addresses financial barriers le support academic growth la khazirna chazok te an lo nei thenan te chuanin sum le paya an hers na te lo phushuk saktur tan khanin he scholarship hi bot sai ani ni Next, Nepal's Urmila Chowdhury wins Global Anti-Racism Award tinia. Urmila Chowdhury hi Kamlarin namania. Amahi West Nepal lamaminia. Kamlarin nam hi man kumahan news ahan lo lang China. Anmani nam hianin. Mechia hi an shal China ni so no pang kumnga aya no pang tepo kha an shal China ni mechia kha anmani nama khanin enge. Hey, liability yang kan an mun sa tu kani so to me ni ba amangi po hi she was one of the victim mo ki child servitude victim kani chilni so tu na hianin ama hianin an manin nam tan hianin Freed Kamlari Development Forum ti hi amuchwaka she was one of the co-founder so engen yang mechiate din mun choi sang tum le an manin namina khata ang mechia an mudan kha thak dan lam kha tumani chu englo Anthony J Blinken Secretary of State hianin Global Anti-Racism Championship Award hi peya he championship award te hanin mi paruk an thlang chuaka chan Urmila hi pakhatna arun ni tunahan ama ming hianin corporate societies somli le pani chuanga boypui mek bokani Chuanin Chief Justice of India thar kan neya he kan 51st Chief Justice turania aming hi Justice Sanjeev Khanna niya amami kan Chief Justice of India DY Chandrachud hi November ni soma hianin pension dona retire dona ni chu kumsamruk panga ni bang kumsamruk panga ha Chief Justice of India retired hun khani Chuanin asama hianin orchid species thar an muchwaka species thar hi tam takom china he engang animal ni mo plants ni mo insects ni mo khatang sang khom china amai ro chu kan she sengvek lawani po in north east big chunga species kan mo bi takin kai mani chan nai mi mo kan state chan nai mi angkha chu kan lo sha vekha apoi mo ni kan she sengvek don lawani po in chu apoi mo chin angkha ke mani han kan thler shan thiam vekha ngaya hemi po hi asaman muchwania aming hi Crepedium asamicum tenia so aming atang hianing khoi mun ming ni dekha osam takhana shat ngal thaimeya ei khoi mun angen muchwa kan ti jonin Kanjit muchwa tu chu Kanjit gogoi le Dr. Jindu Sharma te nia engen yang Dibru Saikhowa National Park Assam National Park pakhata muchwa ani ni Tambok jonin Tripura po orchid species third thawnia aming hi Collagen tripurensis tinia he an mun hi asang kop me 300 feet altitude chungda yan muwa Jampui Hills lampanga Indo-Myanmar border amo chumi chu hemi po hi orchid species thar Tripura changa an mu chwa kha ani ni Vietnam in President thar neya ming hi lu kong ania Vietnam hi tun haite hanin political turmoil an nei na sa emema ko thlasom pore chumo in span of 2 years President thar an nei voi ni na ni tawa to na han amaro chu Vietnam ma hianin President hi an lal lo zoga an Commander in Chief and General Secretary te hi an lal zok chin ni India ma kan Prime Minister alal zok ang che ang khanin an President ka tu ceremonial head ang khani vedawa ama khanin President 2011 na chang khanin angai charger khan nei chhoto khami boral nuwa khanin phat khan thlanga chun tuna hian athari anon thlang le to ni aming hi lukong ani lungkung military exercise hemi hi swav lamban shakti exercise tinia he hi chu kemani indigenous exercise ania omja chu kemani military India ram chunga mi mo kan military
department shang hawina an thoho na exercise ania military exercise te hi anga tan like nation kan ti chuanin entire navy te an lo oma chuanin infantry big te lo oma te khanin mani specialized chau chau ang chi field kha omani chu nakin zela khanin engtin ye an thoho dan kha alo chat nge india ram kha indo puide lo tok tai la mo kha kan thoho dan kha change chalo itine kan thoho theyang ti te kha I an zir ho kha ngai china tin tek themi soft lamban shakti exercise pe hi chu I technology ke mani technology kan nei thar ho kan silaite kan manwa shang taka athar kan nei ho te kha test na atan khanin hem exercise an conduct berani chuanin SIMBEX 2024 SIMBEX 1994 atang khanin kan nei to shina Singapore ne na India maritime bilateral exercise ania ama choni exercise Lion King ti inan soi china ma se tun hnuai hanin aming hi SIMBEX tin an thla kani Singapore nen po hanin kan international relation ni acha emema country dang ne na ama pon ka soi chin to I country dang ne na military exercise na hi ke mani tan chuanin kan soft power ingen in share na kha anita nakina Singapore khanin midanga tangin indona lo tokani mo India in indona mundanga tangin lo tok tai la kha kanin puiton don ani mo we are ready to help you ti na sign ang kha ani ve ni chu an mani sipe hote le ke mani sipe hote kha engtini an tho hodan kha chaim kanin kum ke na kha engtakin zela khanin I all samzoga kan man theina tan khanin I antini he kumtin an nei chening ka sha o chuanin he pohin Naseem-Al-Bahr tinia he pe chu Oman ne nia Oman te chu country tel tu kan nia I kha wang khan he country tel te po khan ke mani kha I engenam military relationship mirror siam pui du kha ke man ta khan chani I ming hi lo shat kha poi mo Naseem-Al-Bahr tinia Oman ne ni he ta pe tonin INS Strickland le Dornier maritime patrol aircraft kha India in a collaboration tani kan present ni he Himalaya are rule species thar an mu chwania a unique emema Leonardo DiCaprio ming choin a ming hi an phoa chu Anguillus DiCaprio ti ni exam na lo chota se DiCaprio ti ming om khachani rule species ani ti kha ozam takhan kan chat hedon ani hemi species bi ki Covella rule lian ber te zinga mi family achanga ngena kami family mi khania I Himalaya an mu chwania an family ming chu Colubridae family ti ni Western Himalayas lama scientists hodan an mu chwani Leonardo DiCaprio hi ama hi humanitarian environmentalist ania tanglam pa ha thocha emema chumi chu ama ming choi khanin an phwasakani chuanin Mizoram News chuanin 40th National Senior Kurgi and Pumse Taekwondo Championship nei zo akhani Mizoram in gold medal and bronze medal kan la gold medal la tu te chu MLT mai han age vanal fela lal thamon poile Daniel lal hum thanga te ania chon bronze medal hi mecha team ni Doris lal mangai zoli Jel Thanzoli le vanal mangai zoli te changhau an ni bogani hetang ang international events ate hani Mizoram kan lo chwa ve na mo ambi te kin kan chwa na me ni lo prize kan lo muton ang chi pe hi chu kan lo thin cha ve nge kha ngai exam na te khanin I dang hi zo kha atam china ni United Nations Day October 2014 ya space om lo bahin tahan kaloda chuanin pu rokunga award hi pe kan boka tunge petu kan ti chuanin rokunga Memorial Society anoma an chu chuanin kumdanga lo ti to chinang khanin tun kuma po hen an hlana pu si thangmo ya sifa Saitol district mi hena an pe ni he hi pu rokunga award hi tu tenge dong the kan ti chuanin mizozinga komngai huaisen te marin om twar chelle thun mai rol la nun pui tlat tu te mi ne na an pechina ni mi pakhat ne na kumtin pechina ni chu chu tun kuma dong tu chu pu si thangmo ya sifa Saitol district mi ani chu chuanin Reverend Dr. Vanal na ka award hi pe kani boka hi Reverend Dr. Vanal na ka foundation dinania chu chuanin tun kuma hianin upa LN tuang ne na he award hi an hlana chuan Reverend VL Zai thanga chumin hena chuanin special award an pebokani chuanin Reverend Dr. Vanal Kha award me piala ma hianin kumtin student panhitanin scholarship an pedona tun kuma po hemi panhin hena an peya amaro chu hemi award biki chu kumthum dana semtura antini he award hi tu te nge dong theikan ti chuanin pathian rong bolna in pere tho hlok ne na lanchin tura rohmana ni anti bokani upa elen kluanga phe hi chu ama hi mizozinga maths degree nei masaber ani in ka sha chu tang atwan he engenang azirna lama po khan asang mi matuna pathian rong bolna lama ahun tamzo kha apeni chu chu an ming ha kan no sha theinan kha upa ln kluanga
award dong tu nia so na Reverend VL Zai thanga hi special award dong tu ni ai award hian in cheng singa le certificate akyang tel do na chuanin scholarship mutu te hi pakhat ve ve khanin cheng singa ve ve an pedon bokani